re maketse gomme re makala re le badudi ba Afrika Borwa re makatswa ke gore dikgwebo tšeo re bego re reka go tšona a bona re dithanametše dikgwebo di tsene ke batho ba šele gomme matšatši ya ntlo ya go tshwenya ye kgolokgolo ye ebile e dira gore re emelele ka lenaneo le ke taba ya ka mokgwa o re kwago dipego ka gona go tswa mabakeng a go fapana-fapana mo e le goreng bana ba rena ga kgolokgolo bana ba bannyane ka gore ba no tseba dilo ka moka di tshwanetse gore dirwe ka lebenkeleng ke bona ba e le goreng ba thoma go tla ka mathata a go longwa ke tšeo ba di jilego motho mongwe le go fetišwa le go tokofatswa ke tšeo ba di jilego 086 0002452 a ke tsona mogala ka ona le bothata e fela ke tao lebelela ge re ntši nako re ya gomme ola mogala wa 071895929302 ke ona e le gore ka thoma ka gore ke nyaka re thome ka bona ali ka mo lenaneong le la batheletši ba rena bao ba togetše melaetša re ke ona wa mathomothomo taba e wa ikwešiša o reng ka yona ge ya bolela le rena thobela mokone letlhatlhapokeng ka gašong mokone kgwebo tša ga borena di phutlamiša ko tlhoka šedi mokone o do humana o rekiša batho ba geno ba bararo ka moka bona wa tswa go tswa lesente mokone bjale ke tšone tša go phutlamiša mokone o tlhoka šedi mokone mo dikgwebong tša rena nkwana ka thembisa ke lefaseng la bakampe ke molakotopo le boileng kwana matlamalala ba re go tlhoka šedi dikgwebo tša rena bontši bja tšona di wišwa ke go tlhoka šedi re tšea batho ba bararo ba ka mo gae ra ba lokola kwa mabenkeleng ra rebe bona ba rekišang gomme ba gamela ka ganong mafelelong ge letsatsi le subela go ba ya dira selo ka bakara tšhelete ntšhi e wetse ka mekotleng e sa tshwanelang go wela ka gara yona dikwele ke mathomo ka mokgo batho ba bonang ka gona o mongwešo dumela motheletši thobela Dr. Mashamaite le tlhatlhapokeng Dr. Kgopolo tša putšiwa pele Dr. Mashamaite dikgwebo tša borena tša batho ba borena di phutlamišitše ke taba gore re na le mona re a jala setšana ene le se sengwe ke gore re rata kudu mokitlana after mowe mokitlana ra se patele ke ka gona go feletša go bona dikgwebo tša rena tše di phutlame ke senya ke rialo Martin wa Mokgetle a o teng ka mošomašo ke mmagodu wa re mo number 2 thank you Doctor Martin o bolela tabeng ya botlhokotlhoko gore mekitana re tšea mo dikgwebong tša ga borena ra feleletša re sa ba lefele gomme re sa ba lefele dikgwebo tša bona di awa nankane le gona mo ba o tšwa ka nte mekitana le a e tšea gomme la e lefela mothata ke eng ai ke a ikwa empa e re ke gorena ba reng thobela Mashamaite kgopela go tšea ya boraro wa tseba dikgwebo tša batho ba o tšwela ka nte o bolela nnete baloba ke be ke sa gagabjalo mongwe ke re ke a lebelela ke topile fish oil makhura a o apea ke bone a sena ba phuputše expiry date go bolela le re bodikgajago boletše ya babilwane ke a leboga eban Raymond o tsena ka lebenkele wa khwetša ba kgakgamotse ba phumutše taba ya gore sejo se ke se rekago nako ya sona ya mafelelo ya go ba mola shelfong e fedile bjale ba e phumutše ena a re ke a lebelela ona ntho e feletswe ke nako neng o khumana ba e phumutše bjale ba kgakgana ka baka la gore a ka se itšeele ka sona seopo seueng o mongwe molaetša šo dumela tlhatlhapokeng mothamokgoša mosare maphuti a di a lamola le moleko Mashamaite nna ke re dikgwebo tše re no gapeletša ke maeme go reka go tšona gomme ga ona ko re ka rekang gona ke Ephraim le go se ke mo mapela moseptime blocksmsh eban e monno wa re ga ona go re ka rekang gona ke no sekene se dumele gabotse gane le be le reka kae pele bana le be le reka kae pele batho ba ba eta ka baka la gore re no gapeletša ke maemo a ona kwa re ka ya gona ke nnete e ka ba nnete taba e wena taba e ka ba e toga e le nnete ya gore a ona mo re kaya dikgwebo tša ka mo toropong nkane le sa reke go tšona motho mongwe ra bona gore na ga botsebotsebotse motho mongwe bothata e ka ba e le eng gape ke taba yane re e bolela go magagešo re apeletša ke maemo afe nke ke ko mongwe šo mokone le tlhatlhapokeng ka gašong bonang ka peka sefota bosele gabotse re a leboga bana ba kgoši bonang mokone wa bona go no bolela nnete magaga bo rena kgwebo tša bona di phutlamiša ke gore ba nyaka go huma ka pela mokone selo ge a se rekile 5 ranta one nyaka go se rekiša 20 ranta mokone nka faela gore a isepela gabotse ke setšhaba mabulela ga makofane mošate bothata bja rena ke gore nyaka go huma ka pela gomme re bitša di-praise tše ngwe tša godimo re na le bothata bja mogala mogagefe na le bothata bja mogala ke a bo bona mogala o ka re a ona mo šoma gabotse nke ko motheletšo mošo
ke batho ba ke maikemišetšo a ntho e ba e dia ka gore ba tsaya modimo a mandate batho ba ba dinaga tša ka ntle ka mokana bo bona ne especially tša africa le tša bodikela ba kwana ka rena ba kgona gore tshwarela le meeting because bona the main aim ke gore ba feleletse ba bolaya youth ya rena ke re ba bone gore nyaope ka re slow pele ba nyaka bolaya youth ye ba tsebe gore ko godimo setše ba le ba tsamaya ba bona bana ba tlo tsena ba laola naga the main aim ke gore ba te ba laole naga ba nyaka bona ba feditše bana ba borena maaka ya ke nyaka go botša maaka mmušo wa rena o ka wa checka mo dilo tše di tšwelelago gona not ka di-wholesale mo di diwa gona ke a go botša ba tla di bona tše dingwe di tšwa ka dinageng tša bo bona fetša bjalo ke go lebogile e re kitimele ka kua Tabakgolo le Dr. Moloko Mashamaite mošupologo go fihla la bohlano iri ya 12 mosegare go fihla ka iri ya 1 mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ya bone nna ke re dikgwebo tša borakgwebo ba tša badudi ba dinaga tša kante a di re gole ka selo re gapeletšega ke maemo a boima a ikonomi ebile bontši bja magaga bo rena re palelwa ke go sepetša dikgwebo gape re nyaka komišene ya godimo ge se re nyaka letseno kudu-kudu go rekiša rena gomme re ngala ka pela ge re bona dikgwebo tša rena o ka re a di name di sepela ka ditsela tša maleba ke ngwalwa ke le mo mamelodi sekirile ga gešo ke a le kgwara kua Blowback municipality o mongwe šo ke Tšhipane Masemola Thobela ka kgašong mokone go tlhoka tsebo ye e tseneletšego ditabeng tša kgwebo go tlhoka lerato la kgwebo ke tšona dilo tšeo di dirago gore maAfrika Borwa a mantši bao re bego re tseba baena dikgwebo di phutlame ka baka la gore a sa ka ba rutwa rona kgwebo e sepetšwa bjang mfana ka šo ke Mathole a re #Tabakgolo mopresidente wa maloba Mandela o rile ge re sa tlhokomele ba tšwa ntle ba tla ka mo nageng ya ka bo rena ba tla ba re tšeela naga go a rialo badudi ba dinaga tša dišele ke nnete šibao ba tsene ebile ba tseba gorena mafokodi a rena ke a mafe ba amogetšwe ka mo nageng ya rena ke ka baka leo ba dirago boithatelo banna we o mongwe šo ke Kgopotšo Khupis Morongwa a re Dr. Mashamaite le Tlhatlapukeng Madumešiao ya mathomo kgwebo tša rena di wele ka gore matswakante a fita a re bontšha ba rekiša dilo tša fasana ba re kolotiša e fela bjalo gona ba rekiša dilo tša go se be le ntlha le thito nankane ba rekiša dipompong tša go bolaya bana ba rena o mongwe šo ke Rosina Komišane a re Thobela Dr. Mashamaite le Tlhatlapukeng dikgwebo tša magaga bo rena di phutlamišitšwe ke dikgwebo tša badudi ba ka ntle ba tlile ka bontši ka nakwana e tee ra kgeregela go bona re nagana gore ba tšhipile kudu mamotha re a lla ka gore ba diša bana ba rena dilo tša go se ješwe ke nna Rosina Ratau go tšwa ka Randburg ga gešo ke mola ga mabitsela Louisdale o mongwe šo o re leina la ke bophelo ke leeto survivor a tameng Dr. Mashamaite ka kakaretšo re kgopela mmušo wa a rena wa Afrika Borwa gore ba bulele matswante ka moka mouwe ba tseneng gona ba boele gae ge e le gore ba boya ba tlatla ba boya ka morago ma-Nigeria ke di-drugs ba ba ma-India ke dilo tšeo di sego tša sepela gabotse ba go tšwa ka tlhoko ya Beitbridge ba bolaya batho dilo tše ka moka re tlo hwala pitšana batho ntši ba re lebeletše se ka re gane mmušo ga o di bone o a di bona he banna o mongwe šo ke Braji Godrich Maboa a re Thobela Dr. Mashamaite mmušo wa rena o dirile phošo e kgolo kudu ya gore Afrika Borwa ke ya mang le mang wa dulang go yona batho ba ba tseba naga ye molaotheo o ba dumeletše gore ba teka mo nageng ya rena ke ka baka leo ba bagolo ba ka ba kgolega mo godimo ga dilo tše ka moka tšona banna we Shabir Shaik Sebata a re Thobela ka kgašong ke tšea ya mathomo Mashamaite dikgwebo tša magaga bo rena di wišwa ke rena bareki re kgona go kolota kana makitsene buyang botlala ka se sa boelela go lefela dikoloto tšeo bjale wa bona gore batho ba le mo ba ntšhitšego namile go šala go šarakana Tabakgolo le Dr. Moloko Mashamaite mošupologo go fihla la bohlano iri ya 12 mosegare go fihla ka iri ya 1 mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo